Nanje gushimira Imana kubera ko nigeze kugira ibibazo byo kuguru sinagukonya agiye ni hano mukozi w'Imana asengere nukuri yaransengeye uburwa kunya naho nose regere no simba narakiza Imana ishimwe ikindi kigira kabiri nagira nka ishingi ntaye y'amavuta mavuta mwaduhezagiriye narugururiwemo imiryango ndabona ko imiryango ya Jose ari yugaye yugurutse kubw'amavuta ninashe gituma nuko nazanye n'amavuta kugira ngo yampezagirire sitasuye kwisiga kandi amavuta atahezagiye kabisa mukomera amashi umwami umuntu kuguru niyagondi yapfunya none arapfunya ubu ngo n'ingeregere bo kwiruka ariko Imana iri ku kazi cyane iri ku kazi sawa amavuta nayo y'ukuremigisha turaza kuyahezagira turatanga umwanya wo kuyasengera ntuzosubire kwisiga yandi. Ndashima amen. Ndashima Imana ko iri muzima, ndashima Imana ko yatsigamye mu muryango. Ikintu cya mbere nshima Imana naje ngaha pastor Bomengo twabivuganye jere mazige sengera amafaranga ko ukizwa ukenye naho uhagaze neza uguma widoga icyo gihe naje ndisengera amafaranga nshima Imana yuko amafaranga yampaye. Dukomera amashyi umwami Yesu. Uyu munsi namwe baha amafaranga y'ibintu bibiri yo kwakira amafaranga. Nshima Imana naje ngaha afise umwana yarafise ingorane uwo mwana kuva no muvyara yigera yitura ntamwinye ntitura hama ndamuzana ngaha negera kwiza imyaka 2 atigera yituma no kumwinyi ndaza ngaha pastor aramusengera ndashima Imana kukozi w'Imana Imana muheza uba yituma neza. Dukomera amashyi umwami Yesu. Naho bamwina n'iyituma murabizi yari mu bitaro muri presereja bagomba no kumubaga byarananiranye ariko amaze gushikana twaramusengeye yarakize ubu yaripaye no kubagwa ntakibagwa muravyibuka ko yashize hariho. Sawa dukomera amashyi umwami Yesu. Imana iri ku kazi tutere haleluya. Amen. Imbere y'ishengero shima Imana nukuri abadamu kandi mu nyumva mudoze musengera abagabo banyu kuko iyo Imana ihetagiye umugabo nawe urashikirwa kuri Imana narayisenze bari mu bwire bwasanzwe ndasengera umugabo wanjye nuko ntatera agakiza ariko ejo byaragenze neza nanjye ndashikirwa n'icyo yantaze. Haleluya haleluya. Uyu munsi bigende neza ku bagabo banyu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mbere nazanye umwana ngaha hari n'abantu benshi bamubonye nyine yari ameze mu tagisi ndamukuye hariya mubwirusha mu bitaro ariko ubu ndashima ku munsi wa gatatu naramuhamagaye mu bitaro saa saba numva yitabye ku mwanya usanzwe ndasubira ndamusubira gushakisha aravuga ji ndamuha ariko n'ubu aracanyaminga mugubu ndashimira Imana kubera ubu arakanura mugabo ijisho byatananye bibiraye ariko ndashimira Imana ko mukunda yotarazana abandi bana barembye ubu bande yararembye ukuri aranako dukomera amashyi umwami Yesu. Uyu mumama umwumva bivuga gutyo byari bikomeye cyane. Umwana ntabwo ari umwana ahetse nk'uyu n'umusore afite imyaka 18 hanyuma bamuzanye adakoma ari muri koma avuye mu bitaro bamubwiye ati twebwe birananiranye aravuga ati jewe ndabuze iyo nje amuzanye ajya muri taxi nanjye naratswe gutinya kumwakira ibintu hano umukanwa biseseka nk'amazi arambaraye no mu byapfuye ntakuca asigara ahema gusa ntakubita urugohe naho wakora mu jisho ntiyabona nta kintu na kimwe kiba nawe uyu muntu ndabona ati kabisa uyu muntu ameze uku batuzaniye ndibaza kumusubiza inyuma nabo aho yashikiraga baratinye kucana ubundi ubwari batabamwinjiza ariko byari bigoye nanjye ndamuraba ntambara kubanye ntambara mu mutima uyu muntu ndumva no mwakira hano
mumukuye baratubwira tumukuye mu bitaro amaze kumura mu rusana teko nande nonganiriza ubwo umuntu burya n'umuntu Yesu agufashe cyane ariko numvise uri mu mutima n'indemeshe yuko Imana hari ikintu iri gukora ukomera amashi ndabwira abantu tugerageza rero mumuterure turakura abantu bose mu nzira baraza baraterura atakuja ukuguru ukuboko ari n'ibiti ari ibintu bikomeye cyane hanyuma baramushikana ahantu dutangura gusenga by'ukuri umunsi wa mbere ntacyakoretse byaboneka biteye ubwoba kuba rero uyu munsi avuga akanura ubu aricara yatanguye kwicara mata yatanguye kwicara mwana y'umujene ndamwicarika namwigamira agafungura dukomere amashuri y'abantu haleluya n'igitangaza gikomeye cyane ndizeye ko n'abadamu naho mama we yamuzanye ntabyitire wari ufise paruki Yesu abona gusa amushyize ngaha reba udategereza n'akaji kubona ni mu bitaro naho nagerageza ikintu cyose kibaho icyama ariko nshinjira ngaha yagura akati yanjye mu kiri bwa bitatu yaciye anywera mu biri icyarimwe ndadavuga haleluya mu gihe bashyira ibintu mu kanwa no kubira nange byaca biseseka n'amazi ariko tuduti tubara tumani Yesu Mana yari yabitubwiye ko abantu bazova hirya no hino barebye bakakirira dutere haleluya birahagije wa Mungu tuzomubona ariko arasirimba hano